Kong Silbi Pasak ibalong kadau jong kajing keduk lang jomi hani bat iba pun api pinam jet ya kini Henry Islam kat kendai spa rapo ar rapo lai ilahika ya na askur ilahika hindi nak hot ya pi iparlok penal jong kesor kejongi bangi don hidon benta bantai lang ya ke state kejongi dakaba ningkong ni stress upon our inherent strengths kawai ke inherent strength kejongi kedai ke community spirit ke spirit jong ke imlang salang angin long kinong ai angin long kinong tei angin long kinong senyang namar kalong critical bahayangi kalong critical kubaong majok meneh ngidan ban ai syaka pertai ngampat juyu i kat tatli kiri pertai ng ayat ngampat juyu i bahagi beliau ki cross ye ki wei hakanu no kamera ki dadam kata ketiga kebalong inherent akor kejongi dan bok bapi khot ru yaga hagani gesngi ba ngiyok ban pendan brom ni wei naki hat barit mansa najar untuk idan hangno congratulations on your feat kalong be inspiration bagi hap ki barit ki jongi ki penut ya kapor ki jongki haki i ki balong creative Lushbun ipi Kong Silbi nam taka contribution ke jongpi idang kami inti bun ki issue napi lasi lada ngila continue kam slam ko student jongpi ngala dai ban dei we nang ki bay buat ipi keleng ban ya shat lang tin rai dan la ka jong role ka jengem tangga ketien ko ong be work different parts to reach one and the same goal. But kata ke goal ke jumi gelong ban kentiu ban sengkong ban ra bat ban wan ra jeng kedemat.